Lokom Balalo e gurbe. Balalo ko bere enini ketma no kere report. Dano timaduang ma list timaduang ma an mo kere bere tiket. Yeah. Jo ma kichika wachini. Balalo mergo betie kichika me about getting million a beach. Ini tike ngaji lakene. Now, ma chel Balalo get very determined. Ma mer watch ke won luak ben ma tika watching one like TV. Ni Balalo get ke mire Mikelo gian makilwani colonialism. Balalo colonialism in Acholi sub-region. Balalo get ke mer colonizing one and their system of Baswezi imperialism. Amera wechuni gian ma Balalo tika timune kumerichano Roma ki gian ma young British ku timu miti ki collaborators mi colonizing Uganda. Wangeo collaborators pa British young berutie. Mano food ki po biona ati. So these are the same strategy ma Balalo tika meru tikere. Mi chako yenyo some collaborators were gian ki don suru joni egoni. Me colonizing one Acholi Land kidong jomo ken mati northern region. Ani ang ni kamu kene bereng tie ma getega yopo luchuma megio. Yeah. Ikel mabe. Ti kumano la de ben. Ni Balalo kumerichawa ni wa wilo dano gucha wilo dana wila. Maumiro chwagi. An ikin jeme magetika timone gucha wa boli chubgi. Maboli chup ti santa chwero magibulu nyeki luoni wanoka kwa now tam kong nying makumano ma en Balalo yegiti yeba group of Balalo ni wanoka kwa Actually we get mama ne. now group ni Balalo yeti. Okay. Now nying ni kikan umir ko chweli signal ni wanoka kwa ni umire yen la tiana chuli kama iti watching one ye ki la kwa TV umire ka chak penyuini nyingi kong ikan rueno kong ni wanoka kwa dan mi ni jono ngi kern gi noka kwa ilobu waka eni manu gi pege bi agi char kamo umire wan wo bir ma wang watwo kidong gien mu ken ma mer wechu en lokom Balalo gien matika time kumeri chawani era ye ludiru pol Balalo egoni mu ken giti ludiru imony an mu ken giti politician ma giti kateme ki yogi weng mitit ki shan mati lobu ma megwa minani gien gi kwanyo ngomwa now ngom ki chiling mateno ma gien mini ni pe rom piani ngomwa ma joni giti ka kwani ni pi ngom mateno kumbe chan Balalo mu kene giti ki ngom madon loy wa wan Acholi ma wati loba Acholi kanyo Erka ke wai iya chule ini char ngam ke Balalo. Now, umera de ben. Amera wechini wan watiki pero. Wan ubiru kilwain ka enini mwaka ye piera rio kiwie. Dan ubiri chan. Chan ma dan ubiri yeni pi chan mo endoni ba. Dan ubiri kompero ki kome ma ikuoro chama yu ana yikili ka ini chamo. Kar ma dan dog gang uno mire ki mi relief package ki dano wa gu doke gi gu chakite kwo eto Guinea potime Guinea wa na time Sudan Sudan kumechane dan gi beru ka chulo gi kuno mata mi yembe tigi nge jano Sudan gi bera chulo dan pilwen mo gi no beru kedi eto borwa ka enini Guinea no beru pera dano gu aki kam kichingi nono wala bongi moike umire ibere kam pi mwara ye piara rio ki wiye kitika duoki gang wala bongi moike ni chin Tamni eno beru gar tela keje. Eni nyo oberu yu pagamente pa Museveni minani dan wagu doki pauga dan wagu dok gang kumbe chan ki chan ma dan wagu dok kere kumberi chawani era ye la chane ki chwalu joma tiki lin ulubu ko dan wa charo kacha ena ye Balalo ma ke chwalu ki chana ni Balalo ni mukene gitika gamu chane ki loan ba giti gamu loan kita wa tika nyang information ma akere ni Balalo magiti abinu inora kumalmi Uganda kanyi gitika ki chante ma chana eno magien gitika ken ni giti gamu loan mati at zero interest
Gian bieno ki lone ne borwa ka eneni. Ka go bieno kere. Bieno ki welo ngom. La pego ma obere lwen pe mwa ka piare o pe ki option pole. Gina I don kere e don ki ngom. An gina I pe ki chan. Itama ni gware imi ngom were lok ki chan. Now pego ma dano wa kumere chan ti kere ni. Eneni pego ma ki kele wa kela. Pego ma ki min wa mia. Piani the international community unogu ye me supporting danwa kay win about PRDP funds ma amama babazi yaw diverting chane ni ano ni unomire ki mi ukoina nyweliwa we gudare geregan ero chane ni ana amama babazi uchamo chane ni we now pero ni kikile wana kila kimiri mone ni wano dog mano watilo pero then kichwal dan matiki chane iko wa kunu giam gutimo kumero ni now kumberi chane balalo genma balalo tika timo ne balalo bieno buri ki chane ma amir wacho ne kamale ni chane ma balalo tika tikere eni beru buk tiling mi PRDP ma no mir ki kili wa yang chon piki kelo so yin ka balalo mo welo ngom buri mione yiti ki twar fun miriam balalo ni piane wan Ene ngene gitigi mudogo now balalo gitigi mudogo eto mudogo gini pera mo chelo wana chuli tiago wa wan wati million ada ki wie kira mer ni kwan mo ni ki timo mer ki nyeji kwan mo ni tim ki nyeji ni wan wel wa dugo ping ero in reality wana chuli wati over 3 million. That is the truth of the matter. Ana mero statistics ene kong piane in reality wana kada manna wane kirga beri gwak no fut ki dwa wele eto million a dek papa wa o piana ma chel dano ko bere dek nyala dano tika kwer mer nyala kaka an tika ner gar ene bene kitika tikere pian ka ono ni wan tika nywal bene ono ko welwa bene tie pian lu tian pe ber kweri weng cham kene gok mone lanye gok nga gini mu kene bene kwano now mara de ben ma dog lo com population wa ma chala choli ngeo gamante nini pe ki chwin mabe ko mwana chole ki chako chwalo yad mi family planning bor wana chole kan ma ke wari pe yarwe radio station ni lo te anyar wo chikar yar komgi go chikar yar komgi guno ni lo te anyar pe te ka chakar yar komgi go la strategy mi lwen ki chako chwale wa ko ma kwanyu kero pa cho wa ma la cho no gubu pere ka mar ko ma ku meno kon ini supply ni ti la mali lo ba chuli ka ini compare ki western